Yesus nasoliho asokoira sinulundaw kadakotongo Yesus nasoliho kadakotongo solilo di Yesus. Kay kano misiso tokod isuang sambayang. Kinarengan abantog isuang kadyan surga kung si kaudo at kasuabon bay no. Kano yahayad kapag yampay kagu. Moydot alumis piramutan dahay. Asa nangot kapag yamungan dahay. Kung si kaudo sa kadung no. Dadamot dahay magyampay isuang gat buras-buras no. Tinasambayang dahay isuang rantuhan Yesus. Amen. Kaya sunok sabon kumadadid insanan. Pukuro na tabar. At tuwang mangkog yadi dahara ti dia lagi. Oh, anak aw. Bah, pangkuro na tabar alay dot anak ko pagiruba. Miyagal dit bot taon-taon no eh. Kasuabo na bay no. Agayo hot panang kaonsikahan ko makinorohingan tu nakauli dahiti walay. Di kosodok. Korikot nom kalatanom kapasik na gidito no. Puji Tuhan mantadot sa kadungay dakutin sanan mantada sambayang na kayo. Gisamdot painghino painghina pubodon do nga miyagali din ko kakaaw hiti lagi. Yan din ako suwang-suwang opingas. Kasuabon na po bay na hom tulo na po panambarasan dati nga tiyonon kalangadan. Mantad ko tadon na po nga hilaw walay dot quarantine. Arohian ako natid kasuabon na po bay na nga walay quarantine no retan ko. Antakan na pa di 6 hari bulan 9. Ay nakarikat dihit pangungkod da tadong. Jadi may kuna ungkod da tadong. Susuway tip mari hay pasuangan na po gi. Pasuangan na po nga karikot nanda gisamot namila rurukon pamhiri na ri. Karikot herim turugon. May na di umbalay. Ako kasangka da positif ako dantakanid di. Katuro na di hirid ay test kit. Ako po minintong. Nga kaditan ako, oy daddy, positif ko hoy kasi nga kagagang ko intay ko nga ay miyagal ko piyad dit da magaganak. Double line. Atok. Mimbulay na di atok. Kamu gisusuway o di suwang ginamo. Panampon tamo da tadong. Ay tiso kagoy tanak negative. Hiri na di pagong, di tibilik. Di 6 hari bulan. 6 hari bulan, 7 hari bulan.
8 hari bulan, oh nakaturun na kanto di nakaturun na kanto di ka. May kaguro roko ta dong. Balay iri kasari. Aya ay sa di kaajaiban kag ginawa ko. Subo-subo rulo ko may tina ko nga positive isyo. Mau tidak mau, angay na di kaningaw la. Nakasuang ka piyan mo ti di maktabay no. Nga akan man di kasi numilisigo. Maktab perguruan kaningaw sinuang. Nakoyan nga dit asramasyo nga iti nako mahal po di kasari kasuang maktabla. Api adi nasilisigo. Iri na di teso kagoy tanak positif. Teso kaguhit anak buat iso positif. 4 nakasuang bilik lah antakan idi. Paila ko nunusuang ginawa kad positif ang kabutusan. Ini kaman di tampinay mas mila bagi suay-suay pakapurimanan mihad ko nga amu kairak aratan ko nga ay magisusuay na po ba? Kono di isay ko piya di kinunuani harangay ginawtid. Jadi 10 hari bulan 10 hari bulan cek di sawalay nga siya mihay tulun sangulun po negatif. Iri nga it onom magitaon. I onom magitaon negatif. Sayra na po di dat ay miyagalid di nga ay nakurla to mintalong. Okay. Ina pa dadi 6 taon nga Paulion. Nga ay sa di karuhang iwalay. Terpaksa na di pinasungko quarantine. Malagsalag dihit ano magitaon dat negative pa hirid ipagilitan ni positive. Nga ay milakura yun ay sa isay po dako katamo mantamong. Isay po dako katamo mantamong. Dat ay iyod nga puji Tuhan tu setakat na po doon dohom ang sanongay ila ay sa masaala ay sa kakitanan na po nga sumimbandet ay drop ataupun adalan da sumakit sa lerah nga natanduli itanganak nga kita ko nga ay sa ikamoyin dat ake sa lerah alalahid ga karikatitakan na hindi mo o gumuigan na kagoy ikipanasakit jadi paham-paham na patikidan ni kasari pakori katitakan na nga oy loson ako no kaditanganak karahit na pila loson isa borita baik umadit montakit na nga dakatan na sakit. So kira na pod ay hilo ko puriman do loson itong Pinay borita buruk. So kira na po makan nga sansudo na borita buruk po rito di. Ino po hit ay pakinunghon dati nga kobora sila loson na kuka. Sira na po di dat nawayaan it miyagalit iloson nga hirin na naratian kulot haus dan lapar akan kebenaran. Sekira na po ontak ko panasakit at COVID po dam siyam. Loson ko na po nga isa na borita baik. Paing ka nagid iswanggat ay katumbayaan. Loson sinum ko na po boras sa kinarahingan nga iso na borita baik muntok dati. Tu
Lawson sinom ko na po nga dihom, tanda na iya na po nga, ina po itinano nga, milo po borasan dat akwat po. Akon po kaya nan di sumakit. Dam sumakit, tabari nga, pensanong po hit kasihatan mo diri. Jadi, nuno di pinangubat, aduyaan ako mo titang pinaydit, kumbala ko linumaso, do oruan di 30 bulan 8. Aduyaan ako diri, ako pa no, nadakatan. Nadakatan ni dit, ay COVID ho dam siam, di 30 bulan 8. Hiri ako minimpun, soro ko. Haro nag-iipagilitan ako kumbalgad induo dat ako di nakanod pinapaharod. Ay kabaktean ko swabon. Haro ni manuhod ay mo'y nagipakisweb ka. At tumayan ako diri, ako pa di sinumakin. O ngururol lang aban. Makan nga ayami. Ayami nga susuay. O kon ko it ayami kaubasan. Nga hilang do riya rasa kadi kam tok mimbangat po di tongon som onso mi kasari osin nga osini opodos puri manani sayra na pod i linumaso ako di 30 hari bulan 8 lapas idim hiri na di minimpuna ko mini panginom bagasing lebih kurang 3 liter lah naik ko gasing. Mungkin na magisusuayot penerimaan datinan nga ako kangamba gasing. Imbulay nga nagikumatal da kulit ko minanginom. Nga kiri na ko man ko magisusuay bagyatinan dati tibo. Mungkin harohit nalingasan nalingasan nga ako di hoy. Ikagoy guwas tapayas no doho no pod tinan doho no pakapurimanan no pay guwas tapayas nga oso nangim montok dot isay non tokot ampus asma longohon nga untuk na perawatan si hapadam siam ay katagu ay katagu iri gosing sanduduk pokok sanduduk nakumbal ngay ako na suka makan paturuan dahiti palad suka makan setakat na po doon dahil itang pinayam ay so na lumabi ilo vaccine iri no bubos setakat bay no masaala na po di nga ata kumati ilanam sayra ada katandat si hapodom siam. Jadi setakat po doon dohom vaksin adalah yang terbaik lah. Jadi montok ki inti vaksin montok dahay itu nakapuriman na nadakatan mingati nga takay kasari di nga aoy lanam songira aoy lan hinggo ilo panasakit secara pribadi monu ako na lang may pakidarum. Oke. Jadi inapadihit ang bawang putih ako na kumbal. Ako na kumbalam ako kuro nga sira ano po na koy lohita bangkod positive yahay isiyo kontek rapat. So nung makiparisaon ako secara pribadi lah sendiri lah kadahay. Minus siyo di 9 hari bulan positif. Positif mo di siyo. Sangulod nagisid iswang na keluarga da positif. Kaila ay terus berkemah dahil saliwan lah. Jadi
antakan da tolu tadaw, it 8, sebelum po di 10 di kaniham gi. 10, 9, 8. Antakan di 8 hari bulan, menimpun 8 hari bulan. Nakarubah ko sed aruhay di kanihab. Antakan dot mini ganti da sinumuang. Ano po siyom? Nayay. Nayay kuno matiit oray tanda tangolun kasya. Nayay kuno nang oray tanda tangolun nom kaduhong ka positif ka sari no po kasya. Nga ay irene kamuyan ko magisusuway mati at ay penerimaan da tinan tokot ti. Mungkin iho kangam, iya kang mungkin kangam. Nga tidak salah mencoba kadida malayo. Miagal naman dati ito nga panadol. Yoho aku kanto untuk panadol nga yo kayo inapay panadol nga berkesan kumado kayo. Oke. Jadi saya na po dot sinumuang dot hiri. Antakan dit may daftar dot onwonot swab mambayang sambayang kasari ginaw negatif. Gulo na po kapiyo nga negatif po dati ka. Irinit negatif po dati ka. Paingiri kao ko na didihirid ruang maganda dot anuan na swab kago. Inta nunay tangolun ay kasiyan ni muti oy. Harohit kita kuno pom harot arit ang talu-taw nagi 4 taon. Ang ada katano pa na sakit. Haro na ngay maiyati nung magyata kita sayra ikagumuan gi. Haro no hit sang ikombal numbal kung nakita la na nakandad doho. Sang lunatin na anak kembar. Mi hadi-hadi tiso paingkibiti tiso suway po tong kantung. Tokos ya, saro bradi may pangup nga iyo sumakit. O iyo sumakit. Ay kasiyan mati ko kita hoy. Hirin no kay hada ginaw no ko kita bo. Iriman dadanda di kasarin. Kano itadong unarang padila andadan dalam lingkungan 10 menit. Paingiri kau iri no mambayang sambayang negatif padati ka. Record na dihit tukang swab. Uhota ako no di. Isuang po keluarga dakom isay positif ka. Iho na ikapagulo. Iho na ikapagulot ti kangko. Memang positif ko hoy kasi nga ino po iti di nga tok iti dit katubo pa ginawa no. Memang positif ko nga to palad ka ginawa. Kamo na po itong Pinay nga asal swab sendiri ko positif. Ano mo gidu ire? Sado Indo intaluan no piyari nga positif ka na wadim ano minsado ire. Jadi itina ako memang positif. Ngay na di rubad hirid. Suang po hirik kandang ko positif. Ang positif. Hiri nga alay dominanda lebih kurang 1 jam. Suho na di kagod po di lebih kurang harakasarit 100 meter panahon. Subuh pati tina ako tinga anak kapanaw ko piyo. Rumuba tako dokutur mangilod na ilot tahap kesehatan dati dibo. Haranang ko udot oksigen nu oke. Tumurun kamu mangilod nu sakit-sakit nu. Berisiko kamu ino pa warga emas itanganak terus x-ray da antakanid di mangiloh dat harohot
masalah tagayo kamu. Lebih kurang 3 jam. 3 jam pengandan. Kata libirihom. Oh ngay nagidi ruba dat minakianud hingga modop. Oh, ruhairi lah. Sorohon na itong pinay mantadet pukul 1 daw. Kalatan ko pom di pukul 7:30. Tatuong. Halahid ki. Nga iri na proses daw. Mimbulay na dahil tumogod no. Tumogod do oloidan. Warga emas nga kapur imiag halit. Aya, tidak diberi keutamaan ka ginawa no bo. Harangay na ito di. Nga sayra no po nakalatan. Nakoyrikaw. Noratian no nagidi ka daw hot. Ay paingkuroh nangkod kapurimanan dat ontok panasakit. Tok hiri no iswang pag ginawa no nga sanang dagati poing ka. Hiri no hot mimbulay ni ginawa no langadon ko muli. Langadon mo ti muli. Hali piah dat akon ko barisan hadapan dat no kasuang hiri nga ay koy kawi nuno na kalangadan nila barisan hadapan datid iswang ko tumuguang ti panasakit. Langadon na muli walay iri. Iri ho kalangadan dilo. Langadon na muli walay. Haro nagi muntak hitik kaningaw haro nagi orangaw kudot. Ay iti dokutur. Mantad ka barisan hadapan ni siyo. Mantad na pa di minimpun dat tinumuguang iti panasakit. Ay siyo kasuang walay. Langadon na muli walay nga hadi kasuang. Tuhirin po walay nga haro karuhang haro tanganak. Borke mana siya iri saliwan na walay. Hiri di siya walay. Sorohon nun dod sa ulo na dokutur. Pero no ribu gaji. Walay. Kema. Adi kasuang nga walay. Kasiyan. Ibagyaman ko piyo mo. O sana na pwede lang nga. Langadon na muli walay. So linay dat mumaguna na di po ilopot at iyo po di mayat ki. Sabi kurang haro tong 5 jam, haro 8 jam, but po ilopot ko. Ino po ginawang nga langadon na muli walay. Kaswang nagipusat quarantine nga langadon ko na muli walay. Langadon ko na mirikaw do hiti. Langadon ko na tumuguang dit kombolutan ngay. Langadon na monomboros. Monomboros piya nga kalangadan ngay. Ipi tukad walay, iponsuon, tandas, langadon. Langadon nga ito ko. Jadi, ako kuruhot ko yun nun. Obing kumpili, no ko yung muti dati. Obing kumpili, no ko yung dat kakito no ditandas. Patut, tadaman. Kumpili no. O kita no na yung makanan. Oy, haro no da ginawa. Ito do pon, bilik. Odo, suang ko hiribilik. Nuno di haro. Tilom nga ay so ngayon at pamalapik. Ay so kumut. Bantal nga iso. Iso na matu bantalid. Tulunan. Haro no da ginaw mong umpilin. Adi. Dadi ka nga miti ka. Nga. Halip yung miya galidi. Kung si ko kumad. Pemerintah tu. Kanu pakasari papasadya dia miya galidi. So kurang-kurangnya daro hiti adila. Iso net ikarayahan ko la waig no pom atok koy iyan di patuntugon agayo. Iri po la.
Ongo pakayadan do kain hingga di pakayadan hiri korido pakayadan diri oso ginatangus lumintuhun no lumintuhun ko mo'y pagano katagadani kasala ko ikon po dilom kada ko no pilintuhun ka ay so napakayaan. Jadi ay iya di Vietnam Pinay nga mantad ke pengalaman bo kepuasan diri bo puji Tuhan tu ay setakat po doon dahom ina pa kasihatan dahay nga ay so ay merosot iya di ngay halik pia positif jadi numan di hay pabanara da muli walay miyam pay do golong ko taragang aragang mo ti di golong iti tu mada no mimpanaw kada ko no mimpanaw ka golong ko taragang pakitanan kasarin na lang piginaw ko padari golong ko amasad kumbal mo katu jadi hitik kini nandahay dinilanom hingga tadan da panasakit masagan no gitu mo dodondo haro piro-piro nakaguhit disaki dat tadakatan ikalansanan dat iyelo na pwede nga ina po tahap kesehatan delo nga tidak merosot asal let merosot tahap kesehatan dati tok susah namo tiri tong Pinay sekiran ada katan ko ay si masalah ti ada katan miya galid dit sekiran na pod aku atau tinanuhom tumalibi sendiri nga moy de lebih rasmi hit kinadakatan di panasakit dia irina di minay di daftar hilad pusat kuarantin lah may paki swab kadaftar tok nakaano naman ti kapid SMS samantadat KKM positif ko ka jadi irini komanda rasmi di bo rasmi dat nakombala na dakatan ina pa ingatan dati diti nga kada nod ina po hit tahap kesehatan dati nga misiriba sakiro dot oksigen drop 90 ke bawah lumintuhon na po 90 ke bawah tokoy ingat-ingaton numati nga selagi dat 96 ke atas ay so pumasaala deh. Oke, orahyano ko dat ay magangat datid mangintong got isuang kitab Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saira na pod nakotarimo ko tabarot satu keluarga kamu positif tinggal satu orang tinggal satu orang lagi itu budak yang 6 tahun ka nga tok katuro ka ba matira mo okon pa di miyagal doho tu no kapagulo non tok mimbulay ni isuang ginawad atok kay iho no dihot minangigit iti sakit ti walay ka mimulay nga ni suang ginaw ko miyagalid nga ay milakura yun kaduhong kan nadakatan no paing kura po jadi ina po yung mandati ginawa nga nukadhilo bersukacitalah dalam pengharapan harap pakasariot kasiwatan saira dan nadakatan harap pakasiwatan dat memusoro rahit ke kinorohingan
Om hiri no motid tok iswang apa kapya ginawa nuhom makiano no kapya dat panghupan na kinarahingan. Son tabi di duso-duso nga pakiampunan no kapya do. I duso-duso ano no kasampat at ni ko pakiampunan di tangawlun ngay nga ay bagi pihak no do makiampun ka ginawa ko sambayang ako makinarahingan. Sa kiroh piyad ayat otopot ko piyad iti no kalimpupusan ko diti pamagunan na Tuhan no ay higitan ko no labatos no kanag ginawa ko harapang harapan dati. Jadi sekira na pod mumbala di minsiri ba at tahap kasihatan hiri na di mumbal mumusaraw dat tokom monopot kape pumaditid minsir ba kasihatan ka. Kadang-kadang takoy aga ilo harohit positif 100%. Wokon hari 40% no. Indama kad inagit 100% at ay sumihat. Ina po hit 40 lagi iminsiri ba at ay tahap kasihatan. Kemudian sabarlah dalam kesesakan. Alaid ngay timpud sumuang. Mo itong Pinay nga sa kirad ay sa transport. Pagkurang kumayikot. O konpundad o gumarga. Ipohit popos dia di kakamot. Ang kumut-kumut. Nuno. Oy, apurimanan. Namuti kapiyohot ay tok kainggoritan. Sumakit ko nagi. Mantad ka kinaloy daw di proses daw. Akan nagi sumakit. Asa nang idadid. Haran po bobos talaid. Mungkin ang 1 jam. Bo jam-jam. Tampinay. Ay. Namuti kapi anda doy. Alaid na may ruba doktor pakar kang kuda to. Kore ko to ang pukul 1, pukul 12, pukul 1, pukul 2. Alaid ko piyo. Tipo madi proses sa iti hila pusat quarantine. Nga milad insalawon to kinugugumot tulun. Jadi sabaron to kono po isuanggot kainggoritan. Muntok do ko dit sangintahan da timpubay no. Sabaron no po. Muntok dit tahap kesehatan berkurangan kumundom kasari to kono kumakin rohingan. Isiyon no hot pasandihan dati di. O lingasan ka kaamu pasandihan no pa kumakin rohingan. Nuno na pa katumboyo, napasarahan ko kano po. Dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan mantadot sambayang do ko. Kuno po ko ilohom isay no minanambayang dahay. Konsi ikaw no pod kumad sa kadunggot ay sambayang do ko kumadahay. Patumbayaan to ko dot haro kasari o kasiwatan na tahakon kinarahingan. Umadahay sang kawalayan da tumagwang itit kapasiyan na patilambos. Dadamot iti pamagunan. Iho kadaw nga muraw-saraw kuno kasari mambayang sambayang kudot. Nakajanji o kuno didit ikawalutan ngay Kiki Armin Susuab gisa mo taon iti Tuhanom. Oy on padano ko. Oy on padano ko peti taon na bay no. Oy on padano ko peti taon na bay no. Kang kuno did it manu dat harada kasiwatan na takon na kinarahingan.
um, Kumanda minana po ti kinarahingan minanahak ay elanam gisam sangira ge nga disiyo na Thailand. Isiyo no mo ti amilad tako dat parikatan do kapurimanan santo bosuang ginawa no. Isiyo no hot ay koylo dahare nang kud iya no pa nga patilaw musat ay kapuriman kataguang kaposyon kapengkuro. Antakan do asihat suway mo ti tapurimanan to ko. Suway at pamusarahan no suway ginawa no nga sayra karuba akatip ko man na panasakit tokoy. Secara pribadi iho bersyukur ako nalah bersyukur ako to inapahin nadakatan ako hom o kani ko nakasuwang ako dit i kapurimanan dat tahap kesehatan po nga mininsiriba. Doyan ako dat hujung-hujung ako nalawa. Masagan pa ko pwedeng inahit 31 hari bulan, di 1 hari bulan, 2 hari bulan, hilo na. O hinggo rito ko na purimanan ko antakan di. Tokoy. Pansusuway naman ti kapitang Pinay. Jadi, ikalansanan dat isuway dat ang adakatan nga tilambus ko na minsan mo kumakinarahingan. Lobi pondatit apo iti tangosihat. Lobi po ti tangosihat. Haray timpo-timpod iyati na pa nga kapuriman tokod. Haka iguan na isuang kaposyon. Harohot miyagal dit mogondos tokod isuang kaposyon. O sihato kuti ka. O sihato kuti. Ako'y boy ho adakatan. Mangamalkan SOP ho kuti ka. Nga tokay. Iho nga mangamalkan SOP ho kuy. Purimanan ko nga ay sa potensid ontok. Nga irinad harakan ta timpo-timpo dat lalay. Miyagal ko imangakan-ngakan. Iti na pamangakan-ngakan. Tua-tua, buah-buahan. Milo na po itong pinayam. Kada no magilang. Kamuan ko na po magilang nga. Hiri takod song kanday-kanday di contoh lah rambutan. Seresan takod di rambutan. Nga jaga SOP, jaga jarak. Nga mangidu magyati dia ge. Mangidu takot ti sampon kabang tu mangakan ge. Tok ano mo tinilanom. Iti no po panasakit kumuan kud COVID angin. COVID angin kano po nga adi nila nung hinggatadan. Ano ilan hinggatadan sayra ko nadakatan ano ilan. Nga iho kadaw nga hari ginawa ko dit sa balong pati dat maganda sid ay boon takiti bo ka. Paingkuro ta kana pod isuangot ay karohanian. Iti mo ti panasakit itong binay nga iyati. Isuang nga karohanian mumbal ta kono dat kapuriman dat ogiro ta kuiti ka. Ogiro ta kuiti ako'y aratu. Nga mantado kapuriman ta kumiyagali dihiri nagid okon nagid dat ay gumirot. Kapuriman ta kono pod ogirot isuang katumayaan. Iri nagi isuot kapoilan kumadatid. Iyati na po nga gumirot. Lobi kogirot. Kumantadit kapurimanan datid ogirot. Jaga SOP ko no. Nga sayra na po kapuriman ko. Jaga SOP ko no. Okon nagit apatut tot. Double trouble lagi hit SOP manu pendalan ho. Norikot na kopyatit kaadaan iti kantakan detimpubay no. Iyati na po nga inapohit tanggapan dati pumusarahan dati kumatulon da suway. Yulo na po nga nangadakatan ngay.
kada to kano ko tumbay ay boy siyolo ka. Dehon na papandangan ya ditong Pinay. Sira dan nakawaya dum ya galit di. Tu ato ko koylom isay haro. Kakitangan kesehatan pe tulun nga anggapan no pod isiyo nga haro. Isay no po nga haro. Oh, isiyo nga haro ka. Moydot ay matu di koduso hirig. Akan to di koduso hirig. Manganggap ko dot o insana no po tulun nga kisakit. Ay bakan to koduso hitir di bo. Moydo iyati no po nga otopot kopyo dot ay mingat-ingat ko ingat to ko kopyo. Iri no did anggapon to ko no po o insana no po tulun nga harapan na sakit. Tu ata ko ga aylan. Jadi tong Pinay ngai ay so no po sandihan dati suway ko kumakin no rohingan. Sebelum adakatan ko, sayrat adakatan ko, kinorohingan nakasariot ay bontugon dati. Isiyo no himongigit ako po siyan dati. Iri no katumbayaan ko, sa kira na po anuan ka kinorohingan na paluang kago. Dot gunawan ko pakasari siya, pakayon ko pakasari siya isuanggot pelayanan, puji Tuhan. Nga sa kirad hiri nohot porikatan na kinorohingan dia. Puji Tuhan ibo. Tunanuan do kasiwatan dat ay piro-piro linaid. Harot ino po paling got ay ponting ditong Pinay nga nanuan to ko kasiwatan dat ay haro peluang dati dot sumuko kumak kinorohingan. Ino po hit amu aramay ditong Pinay nga ay sa no peluang nga seran na dakatan ko pa na sakit haro kasari peluang no sinumuko kumak kinorohingan haro kasari peluang no bertobat dot ay kumak kinorohingan. Papatahak ko po siyan dati kumakin rohingan. Haro kasiwatan. Jadi ino po'y kalangadan dahil lolo nga nuno. Tiyon nun. Hinggo toko itinuwalayo kalangadan dati. Sayra no pod hilo pusat kuarantin kalangadan kuno po nga muli. Langadon. Jadi isuang na pondo pamagunan di titong Pinay. Ino pa'y kalangadan dati nga muli tokod ipamagunan dawago. Langadon mo ti hilo no kalangadan tokod di. Sayra no po kapuriman tokod inggorit. Langadon toko no. Manu tokadad ino po hit kaposyon do kagudi nga aiso no dahit kapurimanan dati domya galiti. Jadi may toko no tama ngay kalidasan. Jangan pernah lalai. Kada nud alalay satu saat ya. Iri ni komundat ino po'y rogon nga marom garom hinggo no po'y alalay. Hiri ni siya sumuang. Iti panasakit nga yun deh. Lalay ka no po't uhay. Oh. Isay no ko ilod. Pangimbilas ka no dilo nga hiri no winayaan dit panasakit. Kano minamugos sa tadong tok manguro mati. Okay, tong Pinay ngay ilan takan nala pelajaran dat kasuaban na bay no. Kung sikaw kumado kayo may to kono pori kato kumakin rohingan posandihon to kumadi siyohot ralan ko posyon dati nuno po awayaan nga isiyon hot kantakan dat awayaan dati di tipo magunan.
umuulan ngiti magsusuway patapulimanan toriri mo luto sinuwa kadakatong haroson lihon haroson lihon logitang balon Yesus kasasarit korong ay soko iwa sinunong kadang katong Yesus masong lihon. Kano misis ato kad isong sambayang. Kinurahingan isong kanyan sorga kung sikaw dat kaswabon sabat diti insan po no kalimpupus si hati kay sisan dat sumambayang kaswabon man tadi di kapurimanan pengalaman do kaposyon di naway andahay nga may dapo papurimon dahay dat pengkuran ang kukasandoton isuang dat buras-buras no maya di kitab Roma 12 ayat 12. Kung sikaw Tuhan tu irinahimiloh dat ay papurimon dahay. Da ihay na po nga patilombo sihad isuang dat pengharapan. Isuang ganun no pakantakan nga ihay na po nga ay otood kasari tu iya no hilansanon dahay. O moy dad magisokadung kasari had isuang sambayang iri na dahi panuhuan no. Iri no hit apatut tat isuang kaposyan dahay sebagai pananon-pananon no. Ikasiwatan iti mongon sikaw kunogi kumad insanan makikinangaw tu amu aputut-pututi sambayang diolo kumad dahay nogi muntakit tambalut-tambalut at isuang gat masalah kesehatan lebih punda dinangadakatan dat si hapadam siam. Pamsukaw Tuhan tu hino kami ang paydahay da sabat tabay no isuang gat kabaktian dahay tisam-tisam. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati di kaswabon na ba no siyo tu ay suot kinapailan di ko nihab ano di nasiwatan ano nasiwatan no montakidit no kailo hari kasarilot panugutan o milakaw dat mampaid isuanggot panugutan nilot ay video dati iti kabaktian dati di kaswabon di ba no hinakaw po sanang tadaw sabat kumada ko din sanan kapirubat ako dot kaswabon da swab